Karbi Student Association Thansing, Karbi Student Union, Karbi Anglong Women Justice Forum Lapen, Karbi Student Association Simeon Chilangpet Pen, Pini District Press Club Asai Hemalong Peace Accord Alamdon along close 3.2 Arlut 10 reservation seat Aputhak, Pirangke Amai ke Papon, Pirangke Amai along Kijay Pon Atengke, social media along Pinang Anatum ke KSE Atum Pan Karbok dulu. Bangso alam kiklang Peace Accord kacitok at tumapan welcome dun mati kang thum karni dun apot si KSE at tumapan social media along arbok pon. Alang litum bangso aputhak kijay atengki nilitum KSE atum article 244A kitok pon awidet laki ningduklo pusi. Alam problem dinaan kan biara tum aning kion dulu aning dulu tapi nilitum bu Using GSU, women justice forum women. Plus welcome and welcome. Peace Accord, ni belum boleh hitung. Soal kita ni welcome tadi. Dari bokam, aningkan dari alam itu kasih songpen. Ang ibu group pen, dan dia kaya kasih song sini masuk. Saya humility background pen. Litung hai mas dalam kecil litung. Soal kita ni orang tua pen, jenglok litung buah lah dulu. Plus dari itu bang itu video je alam itu dia CM lo kami sampai ende misalnya tu welcome lo video dalam dia lo naik bukan dulu jadi kan personally kita benakan itu sampai dulu nanti tu di bangke kain bu dia betul lo bukan namun baru kami lakukan kami lakukan lagi lasi itu lah KSA Women Justice Forum matching white lo je lah anak itu pun itu seminar di Kongan. Seminar di Kongan dia kira cuma educationist, lah constitutional expert tu macam dengan itu cingwai kan, itu seminar memang pasti kontan loh. Lah siapa lah sebut kami dicok cek itu cijong kontan, suku kontan, sepak ini kontan lah, itu bunyi bangke. Lah sini lah bagi mulai loh, cek bunyi, alam itu sampai pulang loh, lah sini lah apa sih kan loh.